Abakunzi rero b'umupira w'amaguru mu Rwanda, abakunzi by'umwihariko b'ikipe ya Rayon Sport ibafitiye inkuru rwose, ibafitiye inkuru. No kuvuga ngo ni itangazo Rayon Sport isohoye mu kanya gato cyane igira iti ubuyobozi bwa Rayon Sport FC buramenyesha abakunzi bayo, abafatanyabikorwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ko habayeho impinduka ku kibuga kizaberaho ibirori ngarukamwaka bya Rayon Day biteganyijwe ku itariki 18 Nyakanga 2026. Ibi birori byari biteganyijwe kubera kuri stade Amahoro, byimiriwe kuri Kigali Pele Stadium. Amasaha, gahunda n'ibirori byateganyijwe bikomeje nk'uko byari biri. Ubuyobozi bwa Rayon Sport FC hanyuma bakakwibutsa n'uburyo ushobora kugura itike, waba unyuze ku kanyenyeri cyangwa se ukanze *sportpass.rw. Urumva rero n'ikipe ya Rayon Sport imaze kubwira abafana bayo ko Rayon Day ntago izabera muri stade Amahoro. Ntabwo izabera muri stade Amahoro, ahubwo izabera muri Kigali Pele Stadium, nk'uko rwose Rayon Sport imaze kubitangaza mu mwanya muto utambutse, kuko nta saha rwose irashira ikipe ya Rayon Sport itangaje aya makuru. Rero nabonye n'ubundi nyuma y'uko Rayon Sport itangaje aya makuru, nyuma y'uko rwose ikipe ya Rayon Sport itangaje aya makuru, byahise binajyana n'ibiciro byo kuzinjira kuri uyu mukino. Byahise binajyana n'ibiciro byo kuzinjira kuri uyu mukino, kuko Rayon Sport yahise itangaza ibiciro bishya byo kuzinjira kuri uyu mukino. Ubwo ndabibutsa yuko Rayon Sport izakina na Gor Mahia kuri Rayon Day. Urumva yuko turi no ku itariki 10, bivuze yuko habura iminsi 9. Ngira ngo rero nk'uko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu, uruhande rw'ikipe ya Rayon Sport haisaba impinduka rwose ku biciro byo kuzinjira kuri uyu mukino. Bivuga ngo aho ngaho ku ruhande rw'ibumoso ni ibiciro byari bisanzwe mu gihe match yari giteganyijwe kuri stade Amahoro. Byari 3,000 muri upper bowl cyangwa se ari hejuru, ari 3,000 kandi muri lower bowl hariya hasi, hanyuma ari 30 muri VIP, ari 50 muri VVIP, hari 100 muri executive seat, ndetse na 1,500,000 muri skybox. Nuko byari bimeze. Hanyuma ariko nyuma y'uko Rayon Sport itangaje yuko gahunda yimuriwe kuri Kigali Pele Stadium, amatike ni 5,000 hariya handi hasanzwe, hariya kwa Seburengo ndetse no muri kiriya gice cyo hepfo cyegereye tapi rouge. Hanyuma ni 10,000 muri Regira ni handi iruhande rwa VIP hariya hatwikiriye. Hanyuma ni 50,000 muri VIP, hanyuma ni 100,000 muri VVIP. Urumva rero ko byari byose ku bantu bari baramaze kugura amatike, Rayon Sport iraza kubidutangariza ukuntu biraza guhita bigenda. Ubwo rero iyo nayo ni inkuru. Uruhande rw'ikipe ya Rayon Sport rwose yamaze gutangaza ko umunsi wa Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro utazabera muri stade Amahoro, ahubwo uzabera muri Kigali Pele Stadium. Mbibutsa yuko yari umunsi ngarukamwaka Rayon Sport ifata wo kwerekana abakinnyi bayo ndetse igakina n'umukino wa gishuti. Kuri inshuro rero izakina n'ikipe ya Gor Mahia, bitegura bazanafasha n'ubundi kwitegura Sekafa Kagame Cup, dore ko Rayon Sport n'ubundi uyu munsi nayo yisanze mu itsinda rikomeye, itsinda rya Al Hilal, itsinda rya Tusker ndetse na KVZ FC yo muri Zanzibar. Arumva ko ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi ni urugamba rukomeye cyane yuko muri iri tsinda agomba kuzamuka ikipe imwe gusa, cyangwa se bitewe n'uko ikipe ya kabiri nayo izaba yitwaye. Urumva Rayon Sport rero n'umwanya mwiza igiye kureba wo kuzategura Gor Mahia kuri Rayon Day, izikina na Gor Mahia, hanyuma nyuma y'icyumweru kimwe ikazahita itangira no mu mikino ya Sekafa Kagame Cup iyo iteganyijwe tariki 24 kugeza tariki 7 z'uku kwezi.